omuhuru y'okucondoza enshohoza za PDM emyoga hamwe na wealth creation ahari district ya Lyantonde noho tushangire ibibuzo bitari bya burijo omubebembezi batari bamwe na bamwe ngo bashoborere emirimo na n'enkoresa yazo hamwe n'abantu abazitungire era nga toto twafuna obukadde 428 mu emitwalo 5 mu kasanvu 4 era nezigabibwa abantu nezigabibwa mu bantu 5 bana twafuna baaga 10,152 haifas twafuna ente 17 sente zirikweshumba muri biliyoni 5 ez'emyoga PDM hamwe na wealth creation na mizi na n'enguuto nizo zahirwe district egi. President atwadde city schools 6 miliyoni 3 bawera obuwumbi 3 obuwumbi 5 nga tetubwogeddeeko abantu bajja kulaba ekizimbe tebajja kumanya yatumisomero naye manya sente zituddewo omanye kabbo ka muwala kakomyewo katajjoli Lyantonde basomesa basomesa abantu tumukatisobola kuyingiza 36 olunaku oba dola nozali bali bakibaze wetateekeddwa okugenda mu kya cash mukya busente obwo ye agumikirizeemu batambule n'ono omuntu mufuna mpola naye sente ezo era nabo bane bazikubaganyako ebirowoozo zirina obukwakulizo w'ekitiibwa minisita bungi era sente ezo zijja kufiira mu maka lwakukwakulizo bwe bateekako obukwakulizo obwo baagala oyina ekyapa. Abantu bashaba gavumenti okubasya amashanyarazi n'amaizi ahabwa entunguka y'ekyanga. Omugandi minisita omuhwezi ow'ebyamagara na n'emirimo Hanifa Kawoya ahamiza abanyigara West okwirwarira rya Nyabare Health Center ya Kashato rurikuza kutungurwa okuza hidara erya Health Center ya Kana. Minisita agambire ebi obwabire natongozaho medical camp hari Kombono Hospital kya Muhunga Bushenyi kandi omukoro gushikirwa abebembezi batari bamwe na bamwe. If it is supposed to be a health center for the only problem is not at center for, but it's acting as a health center for. So that one shall definitely do that, and we shall also debate it on Monday. We had an issue with the Minister of Health. You allocated 500 million for the construction of a health center theater. We budgeted for it. Bwanyuma y'omukoro ogwo minisita w'enshonga z'ebyanga Rafael Magezi abwine habebembezi ba district hamwe n'abegombora ya Nyabare. So honorable minister, at least I moved around. Indeed, nka honorable minister wa health okuyagamba no updating statistics za Nyabare okwati population wale bea ejea ehwire ya ubos. Actually population yakozireki eniyonjira abakuteganisa ba PDM abakwiga nkuruza abakwiga nkoko nikizingira cya Manuel Sisiri na Juso na Giso. We are coming for security mobilization konka cya person wa security committee wegombora cya Manuel Sisiri icyo kucyara byona no kwirinda indwara wana noja tashira noje indota kaga mukakashi oburo n'ikintu cy'umutawana twitaga mukakashi utajota bagiga bote bakogwara ngana barwara. Hariho amasiko ngwirwarire ryaba ryatungwirwe rikaza harurengo rwa Health Center ya Kana nicija kutungura munonge by'amagara mu district. Amakuru agagasha kwa Sandike William na Ben Muhozi.